Koliko puta ste kupili proizvod zato što na prednjoj strani piše fit ili bez šećera ili 100% prirodno, a da zapravo nikada niste ni pogledali ono što je najvažnije, onu malu tabelu na poleđini proizvod. Istina je negde sljedeća. Najvažnije informacije o hrani nikada nisu na prednjoj strani pakovanja. Tu se nalazi marketing, a informacije koje su važne po naše zdravlje su uvek na poleđini i to se uvek nalazi u nutritivnoj tabeli i u sastavu. I zato danas negde želim da vam pokažem kako da bukvalno za 10 sekundi kada ste u prodavnici na brzinu pogledate nutritivnu tabelu i da saznate zapravo šta unosite u svoj organizam. Prva stvar koju uvek gledate na nutritivnoj tabeli, ali ne morate uvek da je gledate, ali je prva stvar na nutritivnoj tabeli, to su kalorije. Na vrhu nutritivne tabele uvek stoji ona energetska vrednost, odnosno koliko energije mi dobijamo iz tog proizvoda. Ali ovdje je negde važno i da razumemo jednu stvar, da nisu ni sve kalorije iste. Primjera radi, 100 kalorija iz orašastih plodova nije isto što i 100 kalorija iz nekog gaziranog soka, jer jedno vam dolazi sa vlaknima, sa mineralima, sa vitaminima i sa zdravim mastima, dok drugo je praktično čist šećer bez ikakve nutritivne vrijednosti i to su nekako čiste prazne kalorije koje unesete. Zato kalorije same po sebi nisu dovoljne da mi procenimo kvalitet hrane i onda nam je važna ova sljedeća druga stvar iz nutritivne tabele, a to su ugljeni hidrati. O ugljenim hidratima detaljno smo pričali na prethodnom videu i toplo vam preporučujem da bukvalno odmah nakon ovoga, ako možete, obavezno da ga odgledate, čisto da biste imali celokupnu sliku, ali ajmo ukratko ovako. O ugljenim hidratima na nutritivnoj tabeli imamo dve važne informacije. I to su nam negde ukupni ugljeni hidrati i od toga šećeri, onaj deo koji je definitivno značajniji po nas. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da 25 grama dnevnog unosa prostih dodatih šećera je negde dozvoljena doza, ali neki proizvodi sa našeg tržišta, dosta njih zapravo, sadrže čak i 50 grama šećera na samo 100 grama proizvoda i to je jako važno da znate, jer to negde direktno, dugoročno povećava rizik za gojaznost, dijabetes mellitus tip 2, za insulinsku rezistenciju, kardiovaskularne bolesti, za masnu jetru. I sad negde kada smo kod masne jetre, možda je dobro da prođemo da pored ugljenih hidrata na nutritivnoj tabeli ta treća značajna stvar su nam zapravo masti. I ponovo negde imamo tu dve važne informacije i to imamo ukupne masti, ali još važnije je pogledati one zasićene masti. Jer ako se unose velike količine masti i to pogotovo zasićenih i trans masti, to se direktno povezuje sa povećanim kolesterolom, aterosklerozom, bolestima srca, sa gojaznošću, onom masnom, nealkoholnom jetrom i zato je uvek važno gledati onu količinu i vrstu masti, a ne samo čiste kalorije. Primjera radi, neko može da jede hranu sa vrlo malo kalorija. Vi imate osobu onda koja je fit i koja je onako jako zgodna, jel tako? Ali nutritivno koristi siromašnu hranu i tada je generalno stanje sa unutrašnjim organima i sa imunitetom postaje katastrofalno. Važno je da znamo odmah da nisu ni sve masti iste. Problem u našem organizmu prave one transmasti i zasićene masnoće definitivno, dok primjera radi masnoće iz maslinovog ulja ili orašastih plodova, gde generalno oni mogu biti deo naše zdrave, one mediteranske ishrane, kako kažemo, jer su nam masti potrebne za proizvodnju hormona, za zaštitu unutrašnjih organa, poput srca, bubrega, jetre, kao neki bukvalno služe vid amortizera, oni podmazuju, jel tako, naše organe, ali su i neophodne za apsorpciju vitamina. Dakle, mi bez zdravih masti ne možemo uopšte da usvojimo ni vitamin D, ni vitamin E, vitamin K i A. I to su nam oni liposolubilni vitamini, pamtite ih kao DK, D, E, K i A. Dakle, uopšte nije problem što mi samo jedemo neke masti. Problem je veći kakva je mast ta koju jedemo i u kojoj količini je jedemo. Kad smo već kod količine, Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da zasićene masti dnevno ne prelaze 10% ukupnog unosa kalorija i to je oko 20 grama zasićenih masti dnevno. Ako pogledamo ovu sliku, vidimo da ako pojedemo samo 100 grama ovog proizvoda, mi smo blizu te crvene zone sa mastima. Osim masti, četvrta stvar negde iz nutritivne tabele koja je značajna je so. So je negde najpocenjenija stavka na deklaraciji, a zapravo je veoma važna
jer previše soli u ishrani je povezano sa povišenim krvnim pritiskom, jel tako, sa bolestima srca, sa zadržavanjem tečnosti u organizmu. Vi imate primjere kad kažu žene, jao, zadržava mi se voda, otekla sam i slično. U mnogim slučajevima razlog za to je zapravo prekomerena upotreba industrijskih proizvoda koji pod jedan ili sadrže puno soli ili pod dva možda imaju skrivene količine soli, čak i oni proizvodi koji nam uopšte ni nisu slani. Preporuka zvanična je negde do 5 grama soli, to vam dođe jedna kašičica od primjera radi soli, ali prosečna osoba samo kroz jedan smoki unese oko 2 grama soli. A gde su supice, začinjene salate, meso koje pripremaju ti glavni obroci koji su dosta slani i slično. To je jedan od razloga zašto iskreno ne podržavam toliko industrijske proizvode, previše ima svega u njima, a nekako malo ima kvalitetnih sastojaka za naš organizam. Peta i šesta stvar, definitivno proteini i vlakna, i to su one dve kategorije za koje se uvek trudimo da ih ima više, jer nam govore zapravo da li hrana ima nutritivnu vrednost po naš organizam. I negde još jedna veoma važna stvar, sve vrednosti u nutritivnoj tabeli su gotovo uvek prikazane na 100 grama proizvoda, ali ljudi retko pojedu tačno samo tih 100 grama i zato je važno razmisliti kolika je stvarna porcija tog proizvoda koji je pojeden, jer vrlo često pojedemo ili duplo ili čak 3 puta više nego što mi mislimo da smo pojeli i što piše u nutritivnoj tabeli. Negde poenta cele priče je da je nutritivna tabela zapravo najiskreniji deo pakovanja i marketing na prednjoj strani može da kaže nam svašta, ali ova mala tabela pozadi otkriva nam šta zapravo mi jedemo i kada jednom samo naučite da je čitate, nekako mnogo lakše ćete praviti pametnije izbore u ishrani. Svakako, kako smo negde na početku, želim da vam kažem hvala što pratite ovu, ja mislim, 6. epizodu Health and More priča. Pišite nam u komentarima predlog sledećih tema. Pišite nam takođe da li vam je bilo korisno, a ja definitivno odoh da obrađujem dalje jer puno je tema koje treba pokriti. Ljubim vas puno.